En la oseja a Dios, hermano. Le cutan que ofrece a Dios, mag achita llena con. Es un pachik, hermano, pues toja, pues la que le lo las tapecha, le choc, o out porque el Dios, la cosa, hermano. Pero que la ting achita con la lira de Dios, cuando chili cagua, cuando la ochi con coco, hermano. O kana cuando es ya lali o kesh panukil, o estelo mi Dios, la terakas a predicar, achita a son sa kayi, o tapanan, si se kwenak te toto at tinak chinischis kunilain, renat katabiru, lik aruna kapano, mats ibambil o mig ats dang iretalil, kwana siya spenta nak, Maria nakisyo, Maria nakistikimire, mahot tikibambil, hani ratin Diyos kanaman re lichakna. O kanak abanan spengwani patko ali magchero mare kau terapi mare chaahre kankinak terapi pero chikuyak maker man bukulain datin kyokre hali katyukwa toskus utoratina makutaje talat la inca ratin kyokre makati ratin Dios hermano lispenti ratin ali Dios la ispenti ratin ali Dios. Hokanak nakatauli ratini Dios sali 1 Corintios capítulo 11 versículo 28. Corintios, Benihu Corintios capítulo 11 versículo 28. Naktatao tajeli amen tasakam lagwok. Masataw nakil tas kabali Dios chukwaber akolber santil moseke abinas ye hokan utli khunkhung tento tis eredal matiklis chuam salis babal naktok mahinas kulikas langwa utli ukacha li aninas kulikas langwa uti uka chika nas es kwankili lis kamik li kagwa Jesucristo toch pamag nas boksasbe ai utsiyalal naknapal yakheb utmag aebs metsev sa edyang ut kwankem akwi akshekam habanan kui nakek akim nagtik likachuam naktakat saka ikaten to naklikagwa tisrak atin sa kabe ut narakman atin sa kabe nismali kagwa noko use renak ika ektanam bilako kochbenem link aneke paman ratin ni kagwa Dios. Naruna katilang hermano. Atin hermano, hermana, kung ibig na kinerabi, amen. Kung kaya sinis mo na kinabili ating, marik ano may chulit sak, wats kaya kamag. Anak kuwan, katsila kirisya na leba ini Diyos che balik kagwa Diyos. Por eso que más stieli ratini Dios equer naklaochik akpapanel mukuyelakchak atskiro guangosa ruchichoch. Amén. Entonces anakuan nas equichik más yatin keli kagwa Dios li apóstol Pablo ki atinak kischolo renak ikatach ikagib se raklep atin rikili tamano. Naval David se católica la que celebrar al domingo. Pero palich akilalaran a veces se spende ni que abokbe de que stiela la o alish me yogo. Pero a mi omak estenamiti. Ahí me kubansulta. Ahí hermano cuya es que por cumplir tat kabano y ano makikwento.
Porque Dios lleva liratin ni Dios. Jokan naklikungkung chan tento chan. Abi tento. Tak ere tal chan matika chol salababa chan. Tento tak ere tal. Porque kikata ere tal matika chol chan. Wishabano ain chan. Ahora me se saben. Rakmatito mamá chan. Señor Jesús. Por eso la ola papanel tendon akanap hobok, tendon akanap tiktiik, tendon akanap kakaling. Renakikat kabok rakbati sa kaben. Porque le okesh manungkil hermanas ye res hultikankil. Ulit apostol Pablo nastia kenak me kanaps manungkil tokretal kulong likagwa Jesus. Tokretal kulong ni Cristo. Aranza la misión Fuente de Vida al Cacapo cada 2 meses. Porque hermano, sasmanungkila hermano, nakots akong nakakamki sa usilan nakikakip ang saksogore le kapabal. Amén. Porque hermano Dios lleva al kera tini Dios nak. Juan Junis sakalis kayalila an herman naktendot kakeretal matik kachol sa kapabal. Bataka hunak di kachol sa kapabal. Cualquier hermano ya chipol es que chole holizaba ya kumpon nakwan kunipo mai chare pesa nas beka tos kulong man evreo kanak saint chol mas posting ken chol kuak. Amén. Ta gwabish no mele kumpo akati sa chol. Awak anagat kulong german. Sino magic sail vienat bek herman achining kulon. Pero natkuak li Santa Cena negaje la indi kutin nume akin sumsukin ke bendición sumsukin skubenakin ya. Kinausahan beyan. Anak wala isi kwan chiking kulog skubeng ha sumsukin yalaan sumsukat pero Diyos yali kagwa ilirish mantika chol sa lababal. Mare la takukul babal. Sa'yo nagkakukul babal tatilimak mo sa kamundang sako church. Ameblak baba nila ti Diyos. Hanchkin chakom alamas na rabi utas chakom ala herman Diyos mío. Con es música con su celular. Con la cocha hermana ka Diyos kagwa na kwanting banwa inting kulting kalay kami kagwa kahki sakutan Diyos anagil unak sikagat ti Diyos chat herman WhatsApp mo box sa telepono. Amen. Utok siya kamanak squansto kwansa kanto kamachili kerman naksesao viernes jueves taglok se bele kaskitsin unas kulak domingo san herman George kulbat sa kwali kagwa Jesus ara unegache ye kontrolak la agwatin chan utlikwam kabat kirak chan ut akse martes Kuataw ko nakadorala ay san kuataw ko nakakorona kuataw ko nak at kus kawali gilingan katising kayi ako mo sa isa na para nakaspas at jagwa lokets kung kakikbe babanel nakakatiyakip ut anak talbal kwani ko kini jogos manungkil. Por eso Dios se va a kagwa Dios na awot na kagwa na koratin na siya na gospos rena king atra kay ating coach beneblik na kispa brus yalar siya. Amen. Kamasi diya kay hermanak magad sa Dios mío. Gloria a Dios. Aleluya. Kaya nagbiskot pa isaya Dios unak wakad sa Dios mío. Mas kao na gasya lawangan mas santo siya Efrain. Kisigra sa Diyos kararat kinchak changkatan na. Hermano, habang naskanap sa kabeni Dios, rin balik ka juam. Magmutoto siya likagwa, is juam, magwan sa Afrika, kilak likajuam, kag oslakim, naktoon siya, manungkil. Porque hermano, naktoon akong, ay hermano, naman siya, ito mo kulkulong tatok sing kalaing bier, mas os mo kutimano ta, toko bago, nakwan kats kamaan, kung kunilig kamado, kas manungkil, maong ulak ta, giro si makwas kwan kini Dios. Eko ka yoga. Kamata na ile kwa je kwa church, sai church kwa church, pero charak atorela kwa church.
me trachke mesh masri chru ko choch tertoli pinduni elain nakak echo kakwe kama no se le kajuam se le kapabal nakak echo kele kajuam linja le gema tinkul linja le gema timbano bastok nagbiagi na kinakma hinakopon lina molol atin lina usul kasal lina kachol kung kabalek mas bos ko timbano tato o bago nakak echo kakwe la jom mas us anak kwanta koslaka kwa Dios allí sin raque allí sulak ni kachok ibagwa na malaba pa anel hermano que koslas kachbeleri tinkana chare cualquier fecha te tinkana chare dijo Baba nele. Nachjari shakem mare kwa Estados Unidos pelo nache okwach kana bankir como cosado ngini khone so kwach kana bankir chare so matre. Amen. Masa matik odes papa ala khonashe. Mukutik tashol. Ya nach ma khod herman tik chos chot pero yo se le cago Dios tiene que escosh lankil kakana bakbaya herman hermano, con el lic de que chigna cuando ya no hay lamentaciones, chisconili cristian, chan chiruli con cutanjan, ne que maco, iskaushepchan. Pastore, profeta, evangelista, maestro, chisconina palto, tagili ma ilera shat palto chica, ya shagil, de go palto. Pero me contrata si la caño más me cuchanta que si hago chileatín o de la cara que la Pablo y traje cara traje yo te cuando se acaba la maga te hiciera chumpa pero tiene que te cuando se acaba te contar digo chiruepcha kula katikon hermano tak am si akago ka to el trabajo y para que se pin otra la amigo anse y para de si se malvago yo no sé man hermana que es moxma que hermana se pin Kanyeta mukutanyeta sekwi paltabano manit na uke kakila tutlain utar na kanali Dios Ba't Diyos kakili Dios sa kachola onak at nawala kasakil at nawala melong at nawala papagod yung at sakin sa isak nakabalakir di ka nakachukwa Marita jelat sa is mama masik ni kwa bini ka jenak bani benagagawin sa atin is Diyos at naglis Marisa yake ulat na ka pa mama ulit sa takadyo gini kimbel mama nagagawin ang iyong sa cool so rakwan kung nagagawak na siya entonces sani tag oslas pingwa tag oslas pingwa Naknekesh ni elak Israel mano pastor nekesh santo presiripjan oshikutan churubel oshikutan sasbe waki kutam kutat cuartas cuat kasumatin 7 días amén ta santo presa gichan porque lina kabano chan amyan rahal cham keshmano hermano pastor rahal cham keshmano Cuando si nakala el chava y na cuan pues tenemos cosas tranquilas hermano arut kabano porque al pescaba scholte tranquil kamik likagwa Jesucristo scholte tranquil naksas kabali rosilal yo kat sa la potrer yo kat sa la chinakal yo kat sa la tienda yo kat hermano barki cuan kat guardia sas kabaan o kana ángel ro scholte tranquil pero se tikilan porque la ol ne ko kwanza le evangelio akacholo shadal kurete sakta aquí la male que karbashi es sanka la katon ku kawtene esperando ku esra mani ne que den porque ana kamol be ta yo kana kana kate chanda waqta la amigo amén chanda waqta la kajala la socio chanda es que nada mejor amigo tengas que invitar se cuidan que sumar al cham por eso hermanos el evangelio tiene que traer letra por letra para que cada sale a cueca chaki bakri que Dios anak kuaka aquí bak ahora que más gente que 3 8 amén
Entonces Dios lleva li aninas ulicas langua utili ukajan chinkanas es cuanquis camigli cagua Jesús tohba magnas oxaspe chankuron canik es cuanquis camigli cagua kakisa kodini que naces choles manke qalbi tohbo qalbi khazna ke kawachin qalbi tkaho khizel kachach tohka kana kwani naces chole ulaka bax yo khish blati glari Yotas que vas cuanquis camigli Cristo Dios manquilla por cumplir Amén. Chilte brikil masrana que abejar. Masrani y que hermano. Ana cualquier balikal masrana. Na balikal que es que para ti Dios mas caunes que ahora es ojo Guatemala que sal. Hermano. Shokakwela atwita es cuanquilis camigli Cristo. Chankiro salabenik. Salagochos, salakal, salibiaje, manelat hermanas nagag-manejar libele balchit, salabenik salikamanejar, sakexlo ala babal uli Cristo. Sikutunak latak babane. Naknagachit sikagok lat alabeh ay nagaspas. Labori mama, labori papa. إلى قتلاش أكشف وخلبش نالبير إلى رلال كل Dios junta este va por ñas como ne chakala que na que es echi pasa mustahuna paltosa la familia kama norik ini qaqwa Dios بأم الإرماش شلقانين جسي bautiza تقول pero شو وخليش رايس روجوش خونس los caminantes Dios de rochos entonces Anu jogos panu kiri likagwa ya jogos kut besingil kaman jogen nakwan naksh pane ut ulak kabeh wan gwarnak se be ak ber firma nak lermas kut anu sultan chreha ut sor poshos bestes kut besingil herman ra herman ring ata uruk aruta panu Ada una cuestión más de cuestión que la evangelio kushik iloktas ya alma nakatye. Lishik ilokaho pala tin sektana patin chap patap anakakya sin sektana para isya al nakatye shema. Por eso cuanco arin linakats akong kanakwan saliruchichot tats akong akise chosha. Link anakats akong kerman kutok se chosha tats akong lika. Okay kilak bilak. Abiyama birenak te tawiru. Ma condisce pues cuyas cabanas llevan de freno y tot girin yo am casi cool hermano buen chaval porque ya jo a tinacho le cagua enton ta cosas giris aruta angula kabeh mo ko le aruta kwa kat hermano amen abita agua bi yo Sali 23 akshin ucherulis yalali kwa agres kutingangis kamigri Jesucristo Haanak pikis kuchikuli kagwa sahwili ojinak tok makikis astesig li kagwa Jesús kis chaplikas langwa onakis pantiosi chiruli Dios kis hachilikas langwa ut kis yere sakomak hana ilintibel rao te simbil saik abala esh chebanuak likas langwa in res kultikankili usilal shimbanu ere Versículo 25. Una kira kech kwa aki shabak pirisek utkishye li ukain aan retali an contrato rik Dios. Ta shakapang mang kres shwankil shmalin kikel ta goye. Rahlan nakteruk salisekain chebanua kres hultikankil linkamik sek abala es chan li Jesús. Ana pues recuerda que es para que haya caer ya fresco que camata la hermano ahí na la kapande la o sikutan ayuno que es espera on auna ko sikutan ayuno o que kwan ya heb se ba leptek Irak kwan ya heb na magde shostin sai mana Efraim que se ultrasonic shari wa is 40 shostin sai yo ona sakan kos banat ya bakil pal hermano
Porque kita ano inje salachon, lishkik eli Cristo tahulak salahusha kalil, that ak hombre si hermanos. Y cuando diabetes, pero quiere que nada más dano, oye que es que a cumplir, se tiene que no me acasi no me hermano Dios. Mare cuando ya el sasa hermana es, mare cuando que tú quieres sin que apagar que cualquier hermano es que quiero quiere sí. Cualquier hermano que quiero quiere sí. Amén. Pero que capaz hay que capaz que es lo que Dios na cuando hay más de iglesia donde que ya va que lo oning que hermano cualquiera. Ahora una iglesia que la él lo que es como Dios. Hemos adquirido hermano anak squad lo oning salitem ala sikirat anak squad kas langwas koglis ke Cristo squek achan sham skobes meni kholom ona kiulay magikwani ja kana squek a sa de kunas ke opera squek a saka porque yo kas ke mas kwangili Cristo oslong la kolonik la atoka kesman sa baba. Spago taan chali apostol Pablo na pasnapan Jacob sa Jacob. Apo kwa Jacob hermano. Usted es todo Pablo. Ya es el hombre libre se temple hermano. Viera kang chang alabans maka hermano. Shik nagbil chang. Viera kang kona la ini kwan se korda na kwan chikrib hermano. Hermano. Ahon Jacob. Naknakuan ilo oning kerman truk tajel herman kuji maker ma mari kwa mo mari kwa mo dal jadin sekta na mari kwa se kui kwati mo se chok kwati chakis kujo gi desya herman kuji makta ola herman ta alu kuya chimichuda da que na mani desya yo te amo mi hermano yo te amo mi hermana na aya chimis na ka hermana che chanda tisha hermana shinkoch puchko ekdeni shirati na baya sakalak che palya chirati kapan wakis kaljar hana alik irak trak keni Cristo sakajang kanakwan maresa kocho herman e omeri teshkira kanakwan hello Para que na sumatin kwa heso benala dikin chat kirak la dikwana so ben sagwa. Pati kirak mo de brain tat kirak. Barakat kirak so ben. Mat kirak la sumatin pero shige chaplet o chach. Kirak hermano. Naktrek asalira Jesus. Aye beti kiraka kwa yela kikel. Guayela de melo cuesta tranquilo Dios. Ahli kwa. Takwek chikla sumati kharo orch chibek no importa cuán karan sakat. Amén. Porque makat ni sobensa kwa shinisikali Dios, skirtesikali Dios. Mas ahli kwa na kwale soben hermano. Kama la sumati abane kapana se al chanake utsosh tu mintra. Beja jeba na kini orot kolong orot ay siya mapach ka kwa inchag be. Porque no kanak si soben se ram. Para intiene que kira. Pato kira. Di templo haang hospitales hermano. Manekanawan. Kamada na este pues de kwa intenche que se konak psicología tienes achak. Ahí con hermana gente que te escana letra tu saca tu plaza la cochoch. Por eso me gusta echarle esa palagonal, chachas que va a ganar la bendición a colbal más que el Cristo. Aunque la sayo se para quinquil, aunque la sayo se la quiera maroy, pero el Dios se la quiera a casa mano, la inega tu cuaxa de cuanquilal, ut mano in, ut a chiqui 15 chosha. Nak ebli santo bresimi. Teshikara sali shosha Kaya ito nakwan ating chukwa la intishi
Aransali Shosha. Oh, at kami tsaka nabigyan pa rin ay kwa. Naktinjere, ibigyan ko spengwate, tayo tinjere pa. La ininaw, nakchisep ta chali Kristo. La ininaw, nakchisep ta chal ka. Anak kwanta German. Ninaw, la ininaw, ta chal chikasot mal. Ta jere, abanik alina matat kamak gilaan. Ito tagats ko sa pues yalaan sa kaya. Baik, kami sabi, ito na kanya nakalaini now tagats on abanik alina matat sa ito tagila herman sa kata. Amen? Ay, Diyos sila kayo. Kami sabi, la ininaw nakchisep ta chali Kristo. La ininaw nakchisep ta chal ka. Ninaw la ininaw ta chal chikasok man. Hapanik aninaw. Majarela herman. Ayo, motorista que se cuida, motorista que, pero que ya lo he hecho, hermano. ¿Para cuál es el mejor regalo? Harum trajo primer lugar. Porque en primer lugar, hermano, Hanek no es el mejor regalo. La gente se engancha, mercha, no cochis, mercha, se engancha ni Dios. Chio, mercha, se engancha ni Jagua. O gana, hay una tiene Dios, ni queda